umrudishe kwanza, hivyo ni lazima umrudishe kwanza. Yesu ndiye ufufuo na uzima, kila mwaminie ajapokufa ataishi tena. Yesu ndiye ufufuo na uzima, kila mwaminie ajapokufa ataishi tena. Ni saa ya ufufuo na uzima, kila kitu kilichoibiwa kinarudishwa. Ni saa ya ufufuo na uzima, kila mtu aliyeibiwa anarejeshwa. Ni saa ya ufufuo na uzima, kila kitu kilichoibiwa kinarudishwa. Ni saa ya ufufuo na uzima, kila mtu aliyeibiwa anarejeshwa. Unaweza kufanya vizuri zaidi, makofi na vigelegele.